Botsogo jwa tlhaloganyo ke ntlha e nngwe e botlhokwa mo matshelong a rona a tsatsi le letsatsi. Ka jalo, tlhaloganyo e tshwanetse ya nna e nonofileng ka dinako tsotlhe, ebile e babalesegile. Kgwedi e fetileng ya Phalane e tlhola malatsi a le 10. Ngwaga le ngwaga go tshwarwa segopotso sa letsatsi la mafatshefatshe la botsogo jwa tlhaloganyo, World Mental Health Day. Mono ngwaga, molaetsa mogolo wa letsatsi le o ne o itebagantse le botsogo jwa tlhaloganyo kwa ditirong kgotsa mental health in the workplace ka puo ya Sekgowa. Tla re simolole thulaganyo ka go utlwa ka botlalo ka letsatsi le la mafatshefatshe la botsogo jwa tlhaloganyo. Segopotso se sa letsatsi la mafatshefatshe la botsogo jwa tlhaloganyo e bong World Mental Health Day. Ke letsatsi le leng gore go tswe mo ditsong hela le simolotse ke ba lekalana la World Federation for Mental Health. Ba kopane le bone ba lekalana mahatshe la botsogo e bong WHO. E le gore ne go ipupile le mahatshe a e leng gore nata ka maikaelelo a go tsibosa setšhaba le go tisa thuto mo setšhabeng malebang le dikgang tse di buang ka botsogo jwa tlhaloganyo. E le gone go buelela botsogo jwa tlhaloganyo ka re itse gore botsogo jwa tlhaloganyo ke nngwe ya karolo ya botsogo jwa motho mo mmeleng kana motho ya la ka kakaretso mo go rang gore ga re ka ke ra re gona le botsogo ga go sena botsogo jwa tlhaloganyo. Jaanong ga re motho o itekanyetsa re ra ile gore o itekanetse mo moyeng mo mmeleng ga mmogo le mo tlhaloganyong ya gagwe. Jaanong sena sa diragala ke gone gore ba ne ba tswa ka one mono wa gore ngwaga le ngwaga go ta ipelelwa lone letsatsi le. Re sa tswa go utlwa ka botlalo gore lebaka la konokono la gore a bo go ipelelwa letsatsi le la mafatshefatshe la botsogo jwa tlhaloganyo ke gone go tsibosa setšhaba le go tlisa dithuto mo setšhabeng malebang le dikgang tse di buang ka botsogo jwa tlhaloganyo. Mme jaanong tla re tswelele le thulaganyo re ithute gore gompieno setlhogo sa monongwaga se ne se remeletse mo go eng. Setlhogo sa monongwaga sa World Mental Health Day sa 2024 se bua ka go eteletsa pele botsogo jwa tlhaloganyo mo tirong. Jaanong mme ga o ka lemoga gape ga godimo ga moo ke gone gore ga re lebeletse dipalo re ka re 60% of the global population kana batho ba e leng gore ke batho ba mo lehatsheng 60% kana borataro mo lekgolong ke batho ba e leng gore ke babereki nkare working class. Jaanong bana ba bona go le maleba gone gore yana gompieko re itebagane le gone gore mo mothong o e leng gore mo lehelong la mmereko ka gore re tsane kwa rona e ntsi mo tirong. Yana ga re tsane kwa rona e ntsi mo tirong jalo dilo tse dintsi tse e leng gore di a re ama mo mmerekong di kgona gore di helele di dirile gore botsogo jwa rona jwa tlhaloganyo bo ska ba nna sentle. Mme ebile hele gore botsogo jwa gago jwa tlhaloganyo ga bo a ema sentle go na le kgonagalo ya gore diemo tse e leng gore di botlhoko kana diemo tse e leng gore gongwe di ama botsogo jwa gago le maikutlo a gago di helele o di tsere kana o tsere maikutlo a go ka nna jalo o bo ya le one go gae ka gore o tsane kwa ya gago e ntsi o le mo mmerekong. Jaanong go bone go le maleba hela gone gore ga re lebeletse babereki le bone ba na le tshwanelo ya gore botsogo jwa bone jwa tlhaloganyo be bo lebelelwa be bo tsewa hela jaaka re ka tsa botsogo jwa mo mmeleng bo tsewa ka thwagalo ka gore re itse gore botsogo jwa tlhaloganyo ke nngwe ya karolo ya botsogo jwa motho ka kakaretso. Re bua gone gore there's no health without mental health. Mme ebile gape botsogo jwa tlhaloganyo is an integral part ya the whole body or the whole health ya motho ka tselentseng jalo. Setlhogo sa monongwaga sa re go eteletsa pele botsogo jwa tlhaloganyo mo tirong kgotsa it is time to prioritize mental health in the workplace ka puo ya Sekgowa. Tla re tswelele le thulaganyo re utlwe gore maikaelelo a letsatsi le la botsogo jwa tlhaloganyo ke afe a le batlang go a fitlhelela. Maikaelelo la letsatsi le hampo segopotso se ke gone hela go tisa molaetsa ka botsogo jwa tlhaloganyo ka diemo tsa botsogo jwa tlhaloganyo ka mental health issues le gone hela go tsibosa setšhaba ka botsogo jwa tlhaloganyo go tsibosa setšhaba gone gore botsogo jwa tlhaloganyo bo botlhokwa. Mme ebile gape re tshwanetse gore re tse botsogo jwa tlhaloganyo e le dingwe tsa dilo tse di tlang ko pele ga re se re bua ka dikgang tsa mmereko jalo. Se sengwe gape ke go tisa thuto mo setšhabeng. Yaanong mo sethogong se ga re lebelela go botlhokwa gore batho ba itse
ka botsogo jwa tlhaloganyo re bane le thuto e ntseng jalo bogolo jang ba ileng gore ke bahiri bogolo jang ba ileng gore ke babereki mme le bone ba ileng gore ba tshela le bone re bua jana ka gone gore mmereke ga gona ka heleng gore o ka tsweledisa tiro ya gagwe ka teng a sena mohiri a sa dire gore lehelo la pereko le tise nka re tshireletso e rileng tshireletso re sa re hela tshireletso e leng gore nka re ya akaretsa tikologo ya gagwe yes ke ka tikologo ya gagwe mme a godimo ga mo re batla tshireletso e leng gore re sireletsa maikutlo a gagwe le tlhaloganyo ya gagwe gore ha le nteng a ba itse gore o mo seemong se leng gore le ene o ka ikemela o mo seemong se leng gore o itse gore o babalesegile mo go seo se leng gore wa di dira gore a ta kgone gore a ntshe maduo jaaka ha ta bo a le mo tirong segopotso sa letsatsi le ke go tsibosa setšhaba le go tlisa dithuto mo setšhabeng malebang le dikgang tse di buang ka botsogo jwa tlhaloganyo ga mmogo le makoa a botsogo jwa tlhaloganyo go botlhokwa gore batho ba itse ka botsogo jwa tlhaloganyo tla re tswelele le thulaganyo re utlwe gore mme gone seemo sa botsogo jwa tlhaloganyo ke se se ntseng jang mo lefatsheng la rona seemo sa botsogo jwa tlhaloganyo ke ta se simolola hela ka dikgang tse di ama lefatshe ka bophara ke re dipalopalo di supa gore go na le batho ba le 1.3 billion lefatshe ka bophara ba e leng gore ba amilwe ke dikgang tsa botsogo jwa tlhaloganyo mme yaanong ga ke boela mo Botswana go supagala ga go na le dipalo tsa batho ba ka tshwara 42,047 ba e leng gore ba amilwe ke dikgang tsa botsogo jwa tlhaloganyo mo meberekong mme dipalo tse re di kgaoganya ka gabedi ka bomme le borre gore dipalo di supa gore 47.1% ke bomme 52.9% ke borre mme le ha di supa jalo go na le malwetse ka go harologana a tlhaloganyo a e leng gore a amile batho go na le bolwetse jo bo bidiwang schizophrenia bolwetse jo ke bolwetse jo e leng gore tota jone tlhaloganyo ya motho ya be gore motho a ba le mo seemong se e leng gore ga a ithaloganye gore a ba le ga kae dikakanyo tsa go di hetogile ke bongwe ja malwetse a e leng gore ke a di goga ko pele ga be go nna le bolwetse jo ka sekgwa re bo bitsang depression ke bolwetse jo e leng gore motho a ba kotometse maikutlo a go a ile ko tatse e le gore go na le dikgang tse di mo jeleng thata mo maikutlong ga be go nna le mo go teng anxiety jo go teng anxiety jone ke bolwetse jo e leng gore re ka re ke malwetse a mampelo gore malwetse a e leng gore batho bo ba motho a ba tshabelwa ke letshogo bo go kgaoga pelo jalo malwetse a di-anxiety a harologane nka so boka hela ke re ke anxiety disorders so malwetse a teng ke mangwe a malwetse a e leng gore a di goga ko pele mo dipalopalo tse ke ntseng ke di buatse go be go nna le tse e leng gore ke bo substance use tse e leng gore go dirisiwa ditagi jalo ke dingwe tsa dio tse e leng gore le tsone ke ka di balela mo dipalong tsa batho ba amegileng thata mme hela ga nka ka dikgaolo tsa lefatshe la rona di dintsi ga nka ka di balolla tsotlhe mme gongwe nka bua hela ka ditoropo tse tharo tse gore tota dipalo tse di supa gore 20% ya batho ba amegileng bontsi ja bone ba ko Francistown e be re nna le 16.1 ba mo Gaborone e be re nna le ko Lobatse jalo dipalo tsa teng di supa gore batho ba amegileng ba 14.7 pele ga thulaganyo e ya go ikhutsa re utlwile gore seemo sa botsogo jwa tlhaloganyo ga se je se di welang ka jaana makoa a botsogo jwa tlhaloganyo a tswelela ka go golela pele ebile a iponatsa ka dipalo tse di kwa godimo go rala lefatshe la rona la Botswana mme motho o ka batla go tlhaloganya gore makoa a botsogo jwa tlhaloganyo a ka tlisa ditlamorago dife nka re lefatshe ka bophara le amilwe thata ke nka re ditsholelo ya amile thata ke mathata a botsogo jwa tlhaloganyo kana mental health illnesses and mental health problems mo gare bona dipatiso di re supetsa gone gore mathata a botsogo jwa tlhaloganyo a e leng gore ga a rarabololwa a hella e le gore a costile economy ka madi a kanang ka $2.5 trillion
ra ile lehase ka bophara mme ebile gape dipatlisiso tseo di ba di supa gore mo dingwageng tse di sampeng di tlatla ka mekare ka ngwaga wa 2030 ra go ithelele gore di amile lehatshe kana di costile lehatshe ka isulelo e kanang ka 6 trillion US dollars mo go supang hela gone gore ha mathata a botsogo ja tlhaloganya a sa rarabollwa mo meberekong ya batho gona le yone kgonagalo ya gore e be ra go ithelele gore batho ga ba tlisa maduo mo tirong re hela ile gore ditiro ka bontsi di lathegetswe ene go lathegelwa mo kana go thoka go bereka mo ka mabaka a gore batho ba amegile mo tlhaloganyong go tisa go wa ga isolelo jaaka re boletse ka selentseng jalo yana botsogo ja tlhaloganyo bo botlhokwa hela thata mo tirong ya motho gore re tisa maduo a e leng gore a go hela ile gore ga a dira gore isolelo e go tlase ka selentseng jalo botsogo jwa tlhaloganyo bo dira itsholelo ya lefatshe ka bophara jaaka re sa tswa go utlwa ka gore go dirisiwa madi a mantsi gone go leka go alafa batho ba ba amilweng ke makoa a a farologaneng a botsogo jwa tlhaloganyo tla re tswelele le thulaganyo re utlwe gore ke afe mabaka a a rotloetsang makoa a botsogo jwa tlhaloganyo kwa ditirong dikgang tsa mo tirong tse e leng gore di ama boitekanelo le botsogo ja motho kana ja mmereki di ka harologana gongwe nka go raya kare mo ngwe o ithela e le yone hela tiro ka bo yone gore tiro hela yone ka bo yone o bereka tiro e ntseng jang mo ngwe go be go nna le tsone di-schedule kana gore mo tirong ya lona o bereka le bomang le ikgagantse yang ka tiro tsa lona yaanong go mo o ka ithela e le gore kore go ama botsogo ja tlhaloganya ya motho ka go harologana ka gore mo ngwe o kgona ithela e le gore wena o ithutetse tiro nngwe e leng gore e go lebagane mme ko tirong ya lona ka ntateng ya thaelo ya bodiredi o ithela le gore gongwe o helela o dirisiwa tiro e leng gore e ne e se ya gago ye o ithutetseng kore go mo go kgona go helela gongwe le wena go amile mo maikutong ka tsela ya gore kana ga o itse gore gongwe o helela o kopana le diemo tse e leng gore gongwe wena ka sekgwa re reng competent kana o sa siamela go ka dira tiro ya go nna jalo dikgang tse dingwe ke dikgang tse hela tse e leng gore di ama bontsi ja batho tse e leng gore di tshwana le bo di-promotion ya le go tswelela sente mo tirong o kgona ithela le gore ga go motho o mongwe tota ga a sa tlhole a na le maata a mantsi a go bereka a na le maata a mantsi mo tirong hela ka one gore o na le tsone di-stress tseo tsa gore kana o sala a bereka bo 25 years o ntse o eme hela go golo one ga ana tswelelo pele ga gona la le sepe se e leng gore wa se dira kore a bonang ka re go bereka ga gona mosola mo go wena ke dingwe tsa dio tse e leng gore di ama batho mo tlhaloganyong tsone dio tsone tse mme ga nngwe e be go nna le mo goreng mo re ka go bitsa re re ke toxic environment kore mo e leng gore o kgona ithela le gore gongwe o berekela ha e leng gore ha o berekelang teng kore go kgona go hela go bontsha mo maikeelelo le maitamo a gago o bo hela o dira tse e leng gore o ithela kana o bona di diriwa di hetola ditshwetso tsene o ka di tsaya o bo iphitlhela le gore ga o dire dio tse dingwe sente kana ga o tlhaloganya ya gago e changile ke gone gore ga o direlang teng batho ba o dirang le bone le gona ga o direlang gore go rotloetsa gore o helele o dira ka tsela e e pharologane ke dingwe tsa dio tse e leng gore di ka gogela motho ko gone kgang eo ya gore a helele a sa itekanna sente mo tlhaloganyong kana mo botsogong ya tlhaloganyo a le mo mmerekong re utlwile baitseanape ba tlhalosa ka botlalo mabaka a a farologaneng a motho a ka kopana le one kwa meberekong mme a felele a mmakela makoa a botsogo jwa tlhaloganyo re a itse rotlhe gore thibelo e gaisa kalafi thata tla re tswelele re ithute gore re ka dira eng go thibela makoa a botsogo jwa tlhaloganyo metlhale re ka e dirisang go thibela bolwetse ba tlhaloganyo mo ditirong le go thusa ba gore ba setse ba na le one makoa e ka nna gore re rotloetse gore go ne le dipuisanyo tse di bulegileng ga gare ga bogolwane le babereki go se ka ga nna le phatlha eo e le gore o mongwe ga a na le seemo ga ka ja kgona go itekwisiwa mo ka gore wa motshaba ka mabaka a tiro kana ka a position e le gore wa ba e tshwere mongwe re ka lebelela kgang tsa go lebelela diura tse di berekiwang go bereka diura tse di teletelela ka ne re bua kgantele le gone go hela go ama botsogo ba tlhaloganyo go tshwanetse go na le diura tse le gore ka sekgware ka re di flexible le go bereka batho ba diretse le gore di balekanetse mo letsatsing
le ditiro ha motho ba hiwa ditiro kana motho a dira tiro e tshwanetse gore a be ditiro e le gore tota e mo lebagane ga e neelwe hela ka gore go na le kgantsone tsa bo go thaela mo tirong tse dingwe gape tse di ka dirwang e ka nna kgang tsa gore bogolwane le babereki bo nne bo hiwa dithuto kgapetsa le kgapetsa go lebeletse dikgantsone tsa botsogo ba tlhaloganyo gore ba kgone gore ba itse go ka lemoga go le nako ga gona le seemo le go ka itse gore ga gona le seemo go ka dirwang ga godimo ga seo tse dingwe gape tse e le gore di ka dirwa metlhale e teng kana e le gore e teng e tlhokana le gore e dirwa thata ka go tseneletse ke gone maybe go ka lebelela kgang tsa go atsiwa ko ditirong le gone nne mo e le gore go kgotswatsa modiri kana modiri ya le gore sa e le gore wa se bona ko morago ga kgwedi ga se welelang le se go nga se sologetseng kgante le go hela le gone go ama le one maduo le ka hele gore o hela a dira tiro ka gone mo letsatsing mo ka nnang teng ka nna gore mo ditirong go nne le melao kana melawana e kwadilweng kana di-policy ka sekgwa tse e le gore di amana le go ka tlhalosa gore ga gona le sengwe se sa maletsa bokoa ba tlhaloganyo thulaganyo ke eng gore motho o ka thusiwa jang batho botlhe ka karetso a o kile wa nna le seemo se sa amanang le botsogo ba tlhaloganyo kana ga iso o hete ka sone se se botlhokwa e tshwanetse go nna go kopa thuso ga go a tshwanna go nna selo se gore se re tlhabise ditlhong go le gantsi batho ba tshaba gone kgang ya go tlhabiwa ke ditlhong ka re ba amanya bokoa ba tlhaloganyo le kgang tsa bo kgethololo hela mme ala malwetse a tlhaloganyo a mantsintsi batho ba le bantsi ba na le one ga ba itse mme ga sa a tlwaelesegileng a go nna go bua ka yone le one bo go dirisa bojalwa mo go heteletseng kana ditagi ke malwetse mangwe a le gore a teng a matlhaloganyo batho bone mme one ha ile ao ga ba tse ba labela yaka a mangwe a le gore ke a tlwaelesegileng ka go kgethololwa yaanong ha motho a na le ene seemo sa se bona ke rotloetsa gore ba tsene mo kokelaneng e gaufi ya motho a leng teng ke gone a tlamelo di simololang teng ba kokelane o ba ka go ha motlhala gore ha e le gore go a gona o ile gore o ka tswa le maleba go itebaganya letseo ba ka go kaela botoka gore o ka tsamela ko pele ko kae go gontsi mo go ka dirwang ko meberekong go rotloetsa botsogo jwa tlhaloganyo jo bo siameng jaaka go bereka dinako tsa mmereko tse di ka ga molaong go dira metshameko e e tiisang botsalano magareng ga babereki team building activities ka puo ya Sekgowa re ne ra buisana le mme mongwe o kileng a amiwa ke bolwetse jwa go kotlomela maikutlo kgotsa depression tla re utlwe maitemogelo a gagwe ga ke hetsa ko university e be ke berekela company nngwe mo Gaborone I didn't have the best relationship le boss wa ka nna ka itemoga tota gore nna ka nna le kwelo tlase ya maikutlo ne ke kgona go kgobega marapo I think for the last few months ne ke tsena late hela e se gore ke a batla mme hela gore ke a ikgoga ke na ka bona thuso ko ke itsholohetse ko kanye ba dila ka tshidilo maikutlo ha ke tsena kwa na bang counselor go itlheleng ke tokagala kganye ya go tokafatsa botsogo jwa tlhaloganyo ga ya lebagana ba lephata la botsogo ba le nosi fela go na le mekgatlho e ikemetseng ka nosi e le yone e tsereng karolo go thusa ba ba amegileng tla re utlwa seabe sa ba mokgatlho wa Ke Itsholofetse support group Ke Itsholofetse a simolle ke ne ke itemogetse ga ke santse ke le ko sekolong ke studisa psychology gore a botsogo jwa mme jwa tlhaloganyo bo na le seabe mo goreng ngwana wa go tsholwa a le mo seemong se sentseng jang jaanong ke be ke ipotsa gore a mme ka gore go na le ditlamelo tsa mmele ha mme a itsholohetse a mme gone a gona le ditlamelo jaanong tsa botsogo jwa tlhaloganyo for mme ha le pregnant including la ha le motsetsi ke be ke ipolela gore o itse gore keng gore ke file gap ye ba lekalana la SHE mo lephateng la botsogo bone seabe sa bone ke sefe go tokafatsa seemo sa botsogo jwa tlhaloganyo jwa babereki mo tirong SHE ke lekalana le ile gore
ke la mo bodiredi mo tirong le tlhokometse badiri mo tirong jaanong maikemisetso a lone kone gore go tlamela go thusa gore badiredi botlhe ba botsogo ba thusega ba tlhokomelesega ga ba direlang teng go ba balesegile jaanong re na le mananeo a farologanye re na le gore ga o sa ikutlwa sentle mo tlhaloganyong o tle ko ofising ya rona re nna le silwena ra go cancela gape re lebelela gore mme seemo sa go ke seemo se sentse jang so re lebelela gore a ke mo ile gore nyaga re bule le wena hela re go cancetse re heditse le wena kgotsa o tlhokana le go bona batho ba ile gore ba ithutetse bolwetse jwa tlhaloganyo jo bo tseneletseng so mo ile gore re kgona go hitisetsa ko pele gape re rotloetsa re na le mananeo a farologanye re na le dilo tse ile gore di dira gore di go sedile maikutlo re na le bo di-game yana so ile gore di-game tse mehuta ya metshameko e farologanye re na le bo kgwele ya dinao re na le bo netball re na le bo volleyball bangwe go na le bo snooker re na le bo chess di dintsintsi hela so go dira gore o mmele wa gago o ntshe matute a mangwe a ile gore one ra bitsa re ka sekgwala re batho ba re mood lifters so ha o tla no ta ka maikutlo a kokometseng a ira gore nya a go mo se sentse ja se botoka o na relax lephata la botsogo le tswelela le dira maiteko a go thibela makoa a botsogo jwa tlhaloganyo ga mmogo le gone go tlhomamisa gore mongwe le mongwe wa megileng o bona thuso e tshwanetseng ya botsogo lephata le dira se jang re le ba lephata la botsogo kana konokono ya tiro e leng gore ra e dira ke gone gore re dire mo reng ke thibelo bolwetse jwa tlhaloganyo le gone go netefatsa gone gore botsogo jwa motho jwa tlhaloganyo nka re bo re rua thata kana go bua thata ka jone gone gore re leke go nna le tšhaba e leng gore e itekanetse mo botsogong jwa bone jwa tlhaloganyo yaanong ka moo re na le bodiredi bo e leng gore bo teng le ga se ka bophara re na le baitsanape ba botsogo jwa tlhaloganyo le ga se ka bophara hela jalo ba e leng gore ba tisa ditirelo mo batswaneng tse e leng gore re ka di bona gongwe le gongwe ko e leng gore di teng re na le baitsanape bao bo e leng gore go na le gone gore ha ile gore ke ba e leng gore ba se ba na le bolwetse bo e leng gore ke ba tlhaloganya re na le nka re kalahi e leng gore ya neelwa jalo le gone go ka salwa morago follow up visits le gone gore re na le mo reng ke silo maikutlo kana tseno maikutlo le yone ke kalahi re neela silo maikutlo mo go bao ba e leng gore ba amegile le ba e leng gore gongwe botsogo jwa re bone jwa tlhaloganyo bo telwa ke matshosetsi a gore ba ka nna ba hella gongwe ba tsene mo seemong se leng gore ga re bate ba tsena mo go sone se sengwe hela ke thuto ka kakaretso e leng gore re neela setšhaba gore setšhaba se itse gore ha o leng teng o le motswana o ka dira jang gore o kgone gore o baballe botsogo jwa gago jwa tlhaloganyo sa batho gore e nne ba le ba bibedi ba bangwe we should be each other's keeper and ha re le gone ho ha o na le mongwe ka wena o tshela le ene o nna le ene o bereka le ene o tshwanetse re go nne le dikaitse o di lemogang gona go tlhaloganya gore motho o gompieko ga se ene mme ke ka mo thusa jang e le nna gore a ska hella a tsere ditshwetso tse di sa nnang sentle ga go le gore ga re tshwane ba bangwe ga ba kgone go tshwara mathata jaaka ba bangwe ba go kgona gore ba itshwara ga ba na le mathata ga gongwe e le sone seemo sa gore ga ba itire e le gone gore gongwe le botlhoko kitso ampogela le gone gore ba imetse go eta jaaka ba bangwe ba ka imelwa jaanong ke nako ya gone gore re manenokeng e ska re o mongwe gongwe a o ise ke suru kana na mathata a ntse jaaka a ntse yana o mongwe ba kgona go ikgatha ka diemo tseo a bona e le so se leng gore gongwe o ka dira dinyawo ka sone go botlhokwa gore re tlhaloganye gore ga gona botsogo ntle le botsogo jwa tlhaloganyo